Dan teman-teman, hari ini di tanggal 2 Oktober 2021 momentum untuk saya dan tim bisa memperkenalkan langsung kantor sekaligus studio foto komersil. Harapan saya untuk ke depan tentunya komersil studio bisa bekerja sama dengan vendor-vendor yang sudah membantu untuk grand opening pada hari ini. Kedepannya kami tidak hanya sebagai vendor foto dan studio foto saja, dan kita akan siapkan beberapa paket untuk paket pernikahan lengkap seperti gedung dan hotel, dari mulai gedung, hotel, dekor, tenda dan lain-lainnya. Jadi untuk pengantin itu bisa ambil satu paket seperti itu. Dan untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas support doa dan yang sudah diberikan kepada orang tua saya. Terima kasih untuk FVR sudah mendekor dekorasi pada hari ini, dan untuk Devi Samudra sudah mensupport tenda, dan kemudian dari catering, terima kasih catering Tiara. Oke, segitu aja Bapak Ibu, terima kasih sudah sempat hadir pada hari ini, dan selamat menikmati acara jamuan pada hari ini. Sebelum acara dimulai, nanti kita adakan acara doa bersama, baca yasin, dan selanjutnya nanti akan diinfokan sama Kak Adi. Segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan, luar biasa, terima kasih. Tentunya itu tadi sambutan atau juga welcoming speech atau juga skapur sini Bapak Ibu ya, untuk menyebut kita semua yang telah hadir. Seharusnya itu tadi panjang, bisa 3 jam ya, memang disingkatkan, agak nervous, padahal dibuat udah 2 hari 2 malam Kak Wahyu ya. Baik Bapak Ibu dan juga tamu undangan, ada watak-watakan sekali lagi Mbak Gayung bersambut tadi dari ownernya, mewakili kita semua sebagai tamu undangan. Kita berikan tepuk tangan tentunya untuk perwakilan tamu undangan, Mbak Febri dari MUA kita, boleh silakan untuk memberikan sambutan mewakili tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriadi Sari selaku vendor dari studio komersil. Saya makeup artist dan kemudian saya juga punya sewa foto. Jadi bagi para fotografer kalau mau vendor jadi pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada owner komersil ya Kak Wahyu atas undangan pada kita semua di sini. Telah diberikan tempat yang layak, dekor yang cantik dan jamuan makan yang enak. Saya selaku perwakilan dari para tamu undangan hanya bisa menyampaikan terima kasih banyak, dan semoga Kak Wahyu bisa melebarkan sayapnya di melebarkan sayapnya untuk usaha-usaha yang lain. Terus untuk komersialnya juga bisa makin maju, sukses, dan selalu inovatif, kreatif, dan semoga sukses terus lah ke depannya. Amin. Buat saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Mbak Febri ini mewakili tamu undangan sekaligus dalam MUA kita juga. Kemarin beliau juga baru muai Lucinta Luna ya Kak ya. Wah, luar biasa, yang darinya lana masih jadi betina Bapak Ibu. Sebelumnya, tentunya sebelum kita memulai nantinya pembacaan surat yasin dan informasi terlebih dahulu, saya akan review kembali. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu, Komersil Studio ini tidak hanya bergerak di bidang foto saja atau fotografi saja. Nanti ada all package wedding. Nah, itu all package wedding semuanya masuk, mulai dari MUA, fotografi juga, dan juga itu ada MC juga, ada penari juga, dekor, dan semuanya itu akan dilihat langsung oleh Komersil Foto Studio. Nanti untuk all package-nya bakal di launching atau juga akan diinformasikan baik dari media sosial atau juga nanti dari media partner lainnya. Selanjutnya bersama-sama biar untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semua, kita sejenak mendengarkan atau juga pembacaan yasin bersama.
Yasin boleh dibagikan terlebih dahulu kakak ya. Yasin ini jangan kamu bawa balik, bukan acara takziah itu hari ini. Kalau sudah tolong kamu tunjukkan lagi sama komersil studio. Ini kamu sekalian kami studio Yasin ya. Nanti kami akan sediakan tentunya mau makan siang enggak juga, 9 sore bersama Tiara Catering, luar biasa Tiara Catering ini. Jadi kamu dekat-dekat oleh Tiara Catering ini. Jadi kalau kamu ada acara gratis dari Dio, bener dah? Ya. Dan selamat juga untuk Tiara Catering baru opening Pindang Yuneri di daerah mana? Mangkunegara. Jadi kalau kami yang datang hari ini bisa gratis juga ya. Sampai ke dengan Yuneri ya, karena ini adalah vendoran semua dari komersil. Sudah? Apa? Nak Taurat tak katik kami tak Taurat. Hari ini kita baca Yasin ya. Nah, kalau kamu tidak bisa baca Yasin, kamu pegang kali dulu itu kan ya. Insya Allah barokah baik yang membaca dan juga mendengarkan. Baik, sudah ada yang di depan sini kak. Tidak usah tunjuk dua sih ke uang Yasin ya. Tidak bisa dia bacanya, boleh sebelah sini, atau yang punya handphone Android juga boleh, atau kalau misalnya masih Nokia 3630 ya masih bisa juga terasa, boleh silakan. Oke, boleh. Di sebelah sini di depan dibagikan kak. Ya kalau ibu sebelah sini yakin kan ya hatam dulu ya Yasin bu ya kejiwaan memang dari sebelah kiri aku ini. Baik, boleh silakan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah yang kami hormati, yang kami banggakan Ustaz Fajri untuk dapat memimpin. Boleh ke depan Ustaz, mohon izin. Nah Ustaz ini kamu tahu dia punya pondok pesantren itu di Banyuasin. Nah 10 tingkat kak ya. Amin. Kamu kan adalah doa kak, bener kan? Silakan Ustaz Fajri. Wow. Kiai Haji itu. Jangan ngeband. Iya. Kiai Haji. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bang Wahyu, keluarga besar dan para studio komersil, insyaallah semoga berkah. Amin. Bapak Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini baru saja kita mendengarkan azan asar. Insyaallah tanpa kita mengurangi kehusuan kita untuk beribadah, insyaallah kita laksanakan dulu hajatan di undangan dari tuan rumah terlebih dahulu insyaallah. Setelah ini kita akan bisa melaksanakan sholat asar. Lebih khusus pada Bapak Ibu sekalian, mohon izin ada di sini ketua dan Pak Wahyu, keluarga, para tim, insyaallah para peserta undangan yang sudah menyempatkan hadir pada siang sore hari ini, insyaallah semoga memperoleh keberkahan dari kehadirannya. Minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum 'ala إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقصصنا بسلسلة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تتقوا لنغفرنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم
معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريدون الرحمن لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكناكم الله من القرون إليهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم إلينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أسلمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينصرون فلا يستطيعون توسعا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم إلى سيماهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
يؤاخذهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم إلى مكانتهم فأصبحوا بقيا ولا يرجعون ومن يعمره نقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. Para hadirin sekalian, keluarga besar Studio Foto Komersil dan para tamu undangan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diniatkan dihajatkan insyaallah tercapai. Tulang kalau Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. tulang ini bagaimana? Ted, ada pesan WhatsApp. Tapi tonton. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد آمين. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام وحينا وقناه السلام اللهم انت دار السلام تبارك ربنا عليك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمن منعت ولا رد لمن قضيت ولا ينفع جدك من رجت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا فتاح يا رزاق يا محول الأحوال وحول أحوالنا إلى أحسن حال حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وشير الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا فارج الحق يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن. Dahulu silakan agak menjorok sedikit tak apa-apa Bapak Ibu. Ini akan menjadi momentum dari Mas Wahid selaku owner dari komersial fotografi, dan ini
tahapan awal tentunya dari Mas Wahyu kedepannya untuk memajukan baik di studio dan juga nanti perpaketan untuk wedding package tentunya. Boleh silakan mendampingi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, boleh kita ganti dulu, diabadikan dulu fotografer. Silakan senyum semuanya, ditahan 1, 2, 3, selesai. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tentunya pemotongan pita grand opening studio foto by Komersial Fotografi. Boleh langsung dipotong Mas. Boleh diiringi dengan tepuk tangan Bapak Ibu semua. Tentunya baru saja kita saksikan prosesi pemotongan foto tentunya langsung dari owner Komersial Fotografi meresmikan, dan juga tentunya ini akan menjadi bagian untuk kita semua yang telah hadir hari ini. Boleh untuk kembali ke tempat tentunya. Luar biasa, terima kasih untuk foto dulu. Untuk kedua orang tua boleh mendampingi. Boleh Papa dan juga Mama di samping Mas Wahyu, didampingi oleh teman-teman dari vendor. Perwakilan vendor tentunya Mas Yoyo dari FVR Wedding kali ini, Bapak Ibu semua. Pada udah tahu ya, FVR ini sampai tahun ini 22 tahun di